babe, de? Ko što vi? Kako sam ga ležali ispred njega. Vi kad gore ležali. Ja. Mali crni smo izbi i jedno gala žena. Mali smo ko. Samo ispred njega neka žena. Ja ne mogu da se kuda mene ne guži. Što ti da igram counter? Ja na baba igram counter. Izet! Ej! Ali laže da li istina. Vrteo mu čovjek kuće naš, naoružan. Šta? Vrteo mu čovjek ko grade naoružan. Čovjek grafite. I sad on na poligraf pričao da vidi da li istina da laže, znaš. I sad se muči poligraf, to si sad dalje. Ja sad on daje naravno. Sad se on hoće. Kje je Vučić kriminalac, vam ima na dosije? Nije mogo mi prošao, kaže Albin. Albin prije bilo. Kaže prošao, nijedno mu nije bilo laž. Sad kako naredi sema da hapsi. Poslije već on. Ponoraš mi pobelo, nije. Svi danas su hapsili, sutra ću da hapsi i ja danas ću da hapsi. Katastrofički bilo. Rekao da sam zaslužio da pijem šampanjac. A? Eto, popio si šampanjac. Ajde, mrši gore u produkciju i montiraj pilota. I čim smontiraš pilota, donesi ovdje pufetu, pufe, je spreman da nosi pilota na televiziju. Stari me raspremi. A će li ključek na njih? Stari, dobro je ispao. Dobro je. Dobro je kad se drže mog teksta, ali ne daj, brate, da improviziraju preklamati. Ne dam, stari, pa ja sam njemačka škola režije. Reci mi šta ćemo s ovim, kad smo počeli snimanje, ja sam rekao da bi s ovim računima moglo biti problema, a ti ništa. Stari, pa nemam dinara, isto ko vidi. Da vidim, šta je ovo? Struja. Dobro, ovo je mlađe od mjesec i pol dana. Pa imamo vremena. Kako sam trebalo ti dati, sve onaj Stvarno ne znam što najfarbu vezanje mi u ovom brigalu. Čuj, evo ti nešto struje. Šta je ovo? Voda. A ova je mlađi od mjesec dana. Pa imamo vremena, ovo sigurno neće struje. Jest, nezgodno ovo kad ne stine struje. Da si mi kod mah. Šta je ovo, nema ni vode? Ma daj, ovo je mlađi od 15 dana, ovdje imamo flore po kući. Aj, farbi, nije plaća račune. Po mojoj režijskoj procjeni, mi smo mirni sa ovim režijama barem 10 dana. Sve dok ne vidimo šta će biti sa ovom pilot epizodom. Jesmo li dža ili bu? Pa dobro, kako ti kažeš. Ode ja kući. Lić moram rano ustati. A što rano ustaješ? Ne snimamo sutra ništa. Idem na jedno mjesto. Koje mjesto? Jedno mjesto. Nije važno koje je mjesto. Hajde laku noć. Amidža, kakav sam bio? Sram te isti bilo rođeno u Gamiću. Ucijenjuješ. Amidža, pa je to sramota borit se za, kako se ono kaže, status umjetnika. Resti li god, da te nešto sad pitam? Samiri ni jedno. Samo jedno pitanje. Sad posle prve snimljene epizode, ti mene kao glavnog glumca više ne možeš mijenjati, mislim, ti faktički imaš snimljen materijal. Faktički ti si u goroj situaciji nego prije početka snimanja. Samiri, ne zajebavam se ni jedne. Samo sam mislio, Marija, imaš još ovog šampanjca što liči na šampanjac. Liči. Faruk, nemoj da me vrijeđaš. To je totalni original šampanjca. Šampanje, pokrajina u Francuskoj, a na tvojoj boci piše Made in Makedonija. Ti uopšte nemaš pravo na primjedbe, čovječe. Prvo plati ono što ste postrkali, a onda prigovaraj. Šta radiš, kreten jedan? Šta radim, Faruk?
Pa si inače to izlapio. Kad čeka mentora da dovede pilota da letimo u televiziju. Давайте представьте, что ты Tito. Druže maršale, čemu vakat, tomu i vrijeme. Smrt fašizmu. Mora se. Sve dedo, nisi ti pošao ovako rano? Moram, sine. Moram. Budi mi dobar. Da me. Budi te puno. Volim ja tebe. Vrijeme je da kreni. Gdje volim da kreneš, dedo? Hej, idete? Dobra, skazać. Ovaj definitivno puko. Nie mam. Ja zaboravio da nema struje. Nema ni vode. Kako noćnu režijsku moru sam imao. Još čekaj, ja sam zahtjela. Evo mi je, molim ti se Bože, uli u onu safetabilne za kockastu glavu, moj broj telefona 220683. Uli neko krene, molim te Bože. Hej, Šole. Broj 228603. Ko? Nije to pravi, treba da ima na 10 breva. Hej? Hej? Kaficu. Jel to nema struje? Ni struje, ni vode, idila. Neka kaže na sinoć, izetu svečana isključi. A on meni kaže, ima vremena. Da niko ne sluša moju nepogrešivu režijsku intuiciju kad treba platit režije. Boga ti što si ovako rano ustao? Pa sine, evo čekam da me zove ovaj Sapet Birnes da vidim da su mi kupili ili nisu kupili seriju. Kako je ispala ova pilot epizoda? Ma genijalno, sine, genijalno. Bomba, kata, kombe. Sabrahilda je izašao negdje s ruksakom.